Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka kot ke belai kerteng ka lapalang hariwar ya ka belatho da ka Dr. Bashida Masar ka naikai jo ka Department of Zoology ka St. Anthony's College Shillong la pelak ba do sembut menteri orang ba ka jela uba preston tensong ha ka jingalang beralong ha Executive Conference Hall jo ka St. Anthony's College Shillong ha kala si ublai ka sentrik naitung araja FUR ha ka jing pelak ba ni kot la sakilang do Archbishop jo ka Shillong Archdiocese Most Reverend Victor Lindo u Principal jo College Reverend Brother Dr. Albert Eldhar ka Director Jogna Arts and Culture ka Sarkar Jila Kong Wan Rilin AM Bud ka Padma Shri Profesor Badap Lenwar ka Belalong Bu kanai kai juga Department of Khasi ke Sekolah Pak Nehu urang ba snong joka snong lapalang uba Primin Khongji bat kiwi kiwi ke Prasya Khot Smobha ha kini kesni I Dr. Bashida Masar Iwan nakayeng katuluyeng hakisya baduk kebejenja kat wengut si parang gitu. Ibri ubarit. Manuman pun berkat binglong bulok dia sini. Kejabing gabahek bat kabanek. Itai dei kong basia. Mensyemsnen ngakan mau hakapon bidang to ikatu kakot. Ya gijat dokha kiba pun serta kiba don dekat hain liwa. Kani kai kuteng jo kene kwa. Fishes of Remben Borger. Kaba dak jingrap jong ka fishery department. Kalade ka way ka kwat kaba don ka. Kade ka research book kaba ngalaman ko. Kaba ikom i Dr. Bashida ila contribute ia ke surga. Kawepat kalau mbamenta ipemi sa takut kawede bat kasnong lajo. Ngadu tentang persiapan wajib itu. Kira kita takut kita thok swai kasnong lajo. Ngatrai ikom ngatrai ikom madablin ngatrai dia tu ngati manu. Naman kung kicik-tip yung natin, tang ini. O tang susutan. Misa ka susutan. The Kenmapi next now susutan. They come. Bashida. Kung kicik ko yun, kayin kasi jopi paro ko eh. Barok harus ikut cipara, ikme, ikpakun, ikun, sengau bahan tunrong susu, ban, ya penuh senyap, nak mentahari kecat beri bagi jerami telah juga, kata kapan aku apa no. Nakakadaw, nakaliyang juga surga, nadaplat po kenang mentaka jermin, ban ya sakilan, bat kajing perlai irin gekot, kabalato dari Dr. Bashida Masar. Kumla keren bener da iko madam. Kiba bon bah kiba natrai ikot. Tiba permi diberi. Tanpa pulih tak sitayo lah kadroi peri. Sekali lima pinggir kata. Kalau kita pulih sitayo kini apa dia? Bukan sendok. Mereka ni takut. Kani takut ngani tu iki. Kat nang pulih kanang bak. Kat hinang pulih kanang penpro ia kejadi. Kata di kakot kabalinde ban penrum hasil sektor. Ini director masuk
Kani ketika kuat kabangin penrung for state central library. Kipateng jadi grupo. Kin Buddhi. Kin yo jimut. Kin yo mensim. Bantok ya kakak kabadon juga. Rengong di teng-teng lah sia thokkat. Long thik cũng như phân bị ngoài. Don cái chính ai cũng có biết tăng sistem cái nhỏ là thì kalau cũng chủ. Kapangan api kapangan tempat kalau. Ikriu syampan. Iru bangsa. Sengobha. Tong ini contribute. Ka kebegilan. Namun tak jelas juga. Kaji penuh dia katin kasih. HKI sih. Ini negara sorkar ni dia tiap. Bidang yang Buddhi itu. But nilayo lu bun ki dokumen. Dia ban support, but ban justify. Dia kejing don kam, ban penrum keketin asli. Hapo katrenit kalau jom ke position juga dia. Dia kan ni kitanya, push, kitanya Buddhi, betul sorkar dia. Bagi don jemput lu tambah mentah asli aku. Bangin sedang nembok mentah assembly wilayah lain kalian ke kabinet. Bangin Syah ya kidhot jom kami kala legislative assembly. Kila pentren garu, kila pentren kasih, nimbu interpreter. The next cut-off session kita mengenai sektor tambah mentah imat ngimlah syuk. Ban inisiatif kenaikan koi harus next year. Matun kambun kiai, nadu interpreter, nak tak teknologi bangin setup, apa assembly hall. Kenapa dau, nak kalian menjadi kesorkan nilai rai, ban nang ni setup. In Island, ya kita kot, jom kami kelar legislative assembly, bakin keren ni. Kata kalau menurut bisik sedang dan tumpah babangi kiom gagaru kiom kasih nila ruspa nila bin nila biang nadong sedong ha kaktin laju kadai kici sya kapom ikom badabin meneng ka National Education Policy arpo ini tentang dan pengkrek susu dan penjana halar jom kejela. Nomor bahkan ini ke polisi ke aibon habis di government lagi jom bangin penjana ya, bangin penslur ya kaktin mei kaktin pa. Kalau penlong halu popor primary level, kalau bangin lani kalau penlong tang halu primary, ya kata nginang steady. But in somehow, but ke direction nagariang jongkos. Tesa simpat nampak subania bukti kani kalau berjami kalau semua tenang kalau dan burom sibunnya ia kayin kasen jom Dr. Bashida nak minta kasnom lapalan irambasnom katim jung yang ingin kita berumah diwarla. But kam tam ikentin bakat du cuma tolong yang na unong ikmat nanti yo pimyatit nade unong ikmat nanti na pemusla konsensi kabangi on kariwa mini bat kalapalang kahapang ka bat i Dr. Bashida Masa kila penpang ya kasap kapon cuma baru ilale ya tikam di bakra bana kermen sket tikam di barat bak di bakra di ban yaine pateng na pateng di Dr. Bashida Masa indang lay pateng tang ini kentin na kemudian saya sirbat asoma asom tenang ban relief ban light yang rekod ban kermen sket lu bahkan tidak kuat
kamlo ke jingur pun ya ikun ikti bicara kumjuru ya ke generasi paman. Lada PUI kedua dengan PUI pengatmen bamenta kenti kene kasni kalawan ulong dari kemujongan. Nabi benai basan kene kepat keladat haji sisa handre kemla ban pelat pada tang menta kasni. Ia ladan gaji kemuru ban pelat kene kuat hasno. Nomor baru kuat kene sepang hasno. Handre mat kedua ni lah jong ke benta bakadai bandan handre menta kasni. Teknya kumno ngapoi jemut ban thoi kene kepat. Yang ngalah pun hasno. Kumba pilatet ngapuli yang di nado kelas 6 ndala ikut nantu kelas 7 nado kelas 10 ngapai po penusla lakon hantu ngapai sisilong bat hadu mentang ngado nania silong tabaman kapon ngalet sesno namar bangas nawahi ba ka mensin jonga kana sno te hakon ni kita net ipa ba ime ki jitu kana bon ke napre kita ki kana ka wei ka ba de son na jimon jonga kadai kumbaya tu i mambada mene kadai semang kata kajing ha ke aeroplane jong atmama ka baar house nem sin jar dai spa sa pusau hang de harus sinong jomi ki ong mo kadai ke aeroplane Amerika kaset ke Japan kane kajing tho kane kajing batai katu kajing tu khana jong ipa ime bat kidon katu kani ngor tu bai tu ne bon ge ki ba pinna pule kene kakot pinna yo snow kadang ru kanar ka mga buang tu kibenta jong kata ka aeroplane ka banang sa pin on snow tanat sisa kidon gi kana lo snow tanat nangta kumabilatet ngasa hasnong bon snen dalu ka por baka hadu mga dalami na snow malay pule nganayo matlut pakijat jingbang kibana cloud kibana snow kibana wa kidaw mara kibalay hujat kibalay hurukong uta utlen lo bro na pio hitep utlen lo uta nilay obang kidaw sre kidaw ske kidaw kumim tang nilay obang magi por pagidang de niju lay ka ro bonjat kijing lay ka kiba menta kikena kimtip su banju lay ka nanta kiso ang bonjat ni bang kiso kiba mi nakla kitep dan kiso kiba dan su menta Uwe kita udah tahu so, ubah kita parasnong jangan kita bawa nang nekin sakit, udah so, lengsnam beliong, ubah kita tak lipstick parabol, ladang kita ubah sawah, wala ada umhe usor Henry ngiju penendam, kemudian undan su asnong, kijur kijab, dan kita penendam dan bro kita dan su, tekan ni ketik jemut yang ba, lada ngam thok mentah yang kini kita dan hasnong, ba. Kapag kini kita lah alasan kita biang kerja biang berperhat kena thulan yang ya ke bermensua kapateng banuan kan nami isu kum kita kejing lakai kita menjual lakai kejing lakai lama kejing lakai koinu kipateng banuan kikna kin nom tepsu bat kin nami isu batai hal kini kena orang bang ngalalet syang ni kaklau tak ngalasan bon kiduri barok kat ke bang yoi ngalalet syaki paralok parajor ki bahaya ngasan kamtam sa ki balahe alasan bakinya tu yang ya baro kat ki bangatet sa panggasnon ya baro kat ka kitep sa panggasnon tha kum ta kan ka kwat enda pi kulibinsyan bang kan thuprot na ro sa no om dai tang sa pangata ga jinha jo aeroplane henry sa pangbon ki bukan thuk kumalabat grand i professor badak ne ngam kwasu pan benjro tenga ai khoblai ban peling kwat ngai khoblai ya baro gitu ki paralok parajor ki bahaya ngasan ki balanok sanyang ban ajing tip yang ngidon hanne iwe na kita kiri rang ba ibadai MDC ban kom dapat hanjungi ikom terus silalamin ma i ila persam ban tho katu ka debat dai ma i ba aya ngai kita ki kerteng jong ki breu ki bawan ban sna ya kasnok tingkong hanti hasnok jungi halapalam nanta iwe ni kiri rang ba idai i para relikan lamen ibadan na tahmasu kita pi ang ngam ne
balong alai sei ita isadap sis pak snem license snem iong ena kalapalang kampat don Shua jong ujumai ba house nem sejar praspa kendai dunyo. Yang kendiat senam hadir kata kasnom kalapalang kasdam. Tepat tu kita kijing tep. Kita cu saki wei pat kirang ba. Kiba enang yang pension. Ya kata kajing dia. Kamtang semang kata kajing hab dengan ke airplane thma. Ni yang dunia lang bani penwan durba. Kasnom jongi lakumno kaladan menta sispa ar house nem. Henry kamdan ko way ng kajing ho sa panggas ng mundo. Tengah kumulay kita barokot ngamla ban yung bertenglut bon gay lada pipulay na kwa pinsasyan. To kumulay pi ko sinong batao haga kita yung pi ke buwan ni kmala sinong ay kumulay na kabanta kini ki parjing ki ba may nidon. Haga ni ka kwadro pinsyan ya kita kikintin sabay na kini kiriw siyang pam ki ba yarapan na ya kata dalam kitin kajing terpu kedua jadi. Iway na kita iday ba preston tensong ibala ay kikente terhu kedua jongi nantai itong brosilalamen ibadan hanne nantai ba kan kong rekhan ini iwe naki MLA bala long MLA jongi la unsnam ma iri la ay kikente terhu kedua nantai ya irang ba snong ma iru ba iskatris nong kila ay keto kumplay kedo kibok truyan pension ya kane ga jingtho jongki balo khot kibadan nang sudah hakani ke kuat indah kita kulit nangta nga ay kublay ru ya itu kibadan benta hakani ke kuat kawai kedai ya iba hami ken mau sadap iba na po Don Bosco Press iba layarap medsi katu kadeski ila song ban kemandur ya kani ke kuat ba ila wanru sayeng mantapon naman ba ihapan bu hangno ban pensong ya tidur hangno ban bu kijingtho ba kunta terjadi kublay sibon ya ihami naman wala ada indan lang mentakasi ngai kajing kublay ya i doktor baya hunlang lengno na department of kasi itay isyong hangtay marway hangtay hanay na perlu bonus ni bentuk biang ya kekentin kasi imam badabi ong ba yang sisa hanay kidon perkipadok kibayrak ang tenda biang kekentin kasi to kublay sibon ya i doktor baya hunlang na mentakasi sa istom ngai kublay ru ya di parok kibala draw ya kamap jong gasnom ba kita ide iya betek iba willy ba iriba kita kede si mama supersa kila yarap ba kila pin draw ya kador jong gasnom dungi daga jingrap jong google at ba te jing tebe jong ki ngai kublay ke Eloy communication na po hati kibala shan ya kede kon hakador hamnet nangta ya kari kasi book agency wa da indon tharai barit hane iban saya lapan dan priang yang kini dapat nadu kata kasih dan yang pelan. Tengah hari kau video ini kini dapat dapat internet pinong ke internet sibun Henry yang itu epi. Nak kalian jongi kinong ho idon dikat tiba yang mosia bani om kenyong. Nasi perkat mana pun boleh kini dapat. Kajok tentang dengan kajok bangkit kuat. Nia boleh dak mobile. Nah, duk kibarat duk kibah. Ya perlu kepor atau buat lalu tenang macam balai yang dia perlu kepor perlu pisah saya kini kikau teh hati kat kenyong nanta sabai son sabai premi kan nanong inyo kata kali kerjanya jong ini thau hendak ngadong katu kat ni ki bayar rap yang nanti dia kenson bayar rap banta kan ni kejingut isan aga jingson kata kali ikong banalari kawan dia itu baro nanta idon iban railang tariang nanta iba modesius singran but nakalin jong iba di presto ri la era keden so kumlay sibon nanta ka jin no senyang tubi hada de benta dan benta iba pilale nga ay jong kumlay de ko perwiang nabi nanta nga ay jong kumlay ro na ka benta ki ba hagabay de bat kanetasi na ka benta ka jingkren jong bi nga kumlay ya ibadu Preston wala da ikran suwa jonga menta na menta kejengara jeli yang hari bapun dia ngana yaro siboni ini henry kala chenye ji RIC na menta kini kita ngai ni ki pergi babon ki bomban pa yang kendo ini ngamte nanu iyo ay kabon nanu iyo ay kabot ya iwe ikran lagi kenten iba kemen ba ipedi barabor ke jingmen te kumlay sibon baru Preston begitu kede nak bertang kejeng keren tu di mana masih nak bertang kejeng yang jombi
nga duai hau blai rekra ba unang aya pi ya kaboi ya kabuan kejingkan kejingkuat ba pinang na ban trei susu na kuta ke jindik jindyang jong kaliwar dumi ba jong ke jenala korokoi